Mutongoi TV. Saa cia Vilingi wa Mauvoo. Lilika saa mwanza katambanga ti matuku 10 mwai ni wa 6 mwaka 2021 otondu kwitha kwikithio muthenani wa umundi nivo nthi ya Kenya yikwatitie kukwata budget na indi ni simu cia cia wivakuvi na kameme kaku na ivakuvi na TV yaku na indi ni utungia muvea nundu wa kutambanya na itu kuma kioko ngina masaha sumavika na ndio thocha na moko eli nthini wa Vilingi wa Mauvoo. Twende na kumana ni chao kikitikie Vilingini wa Mauvoo wetewa ninye Veronica Siombua. Umundi twi matuku 10 mwei wa 6 otondu kwitha atakithio Minister Muviani wa Kinandu va Kenya Ukur Yatan bungeni nene ya Kenya nukwitha aisoma budget ya mwaka wa 2021 na 2022 mbe wa NND we mwaka wa mwiso wa musumbi Uhuru Kenyatta na oyu ekaito kwatane na mwandiki witu imwe kwa imwe kuma bungeni nene ya Kenya kwaku mwaka. Na kwa jeneza vyo Veronica we va studio ni sito musino wa masaa kuna otondu kuona tivanza wa miako minene ya muvia wa Kinandu palatu mwetele Minister Muviani wa Kinandu mundu we Ukuru Yatani havikie kuma lukanza otondu kuona vaitina no kwani pena sindula siende na kuvangithia endwa anyungama na kukuna visa kwete kasandu ukalake na budget kana sinto sionthile sietelwa nene mbungeni ya mauyo umundi endwa ikomana na andiki mama Mauvoo na kukunithio visa kana umagugua tindino wa mbunge. Budget ya mwako ni ya silingi trilioni 3.3 na mbesa imbinge siethwa yekwatiwa kana muvia wa Kinandu wekwacha kana wivikia kuikwata kuma kotinula enende muma siako silanzia sikivathokanyo ndino wa budget ino mbesa lesi kwatu kwa kuka kuma mikoko ya kuma ndesi anzano kana kutethesia kuthukumithia sindu mbinge lasi kwatu wa kuthukumithia ndino wa mwaka wa serikali wa 2021 na imwe budget kwa vanena andu ingi memita budget ya corona lilikana nita kwa ivinda ya kele oyuyu budget ya mwaka movetu na budget ya mwaka huu so ndesi somwa ivindani umu valanti ya Kenya na utandile ingilembetani ya Afrika na ndio ndesi ende na kukumbelwa na ivinda umu hiyo wa COVID-19 budget kwa vanene likwati kana vinene ya maundu maingi ala meukonya amwika ingi ni mana isema uyamon nukuma no wa corona na serikali likwati wa kutumia mbesa mbingi biono kana kumokele ki ukwati na ziani mbinge sia tamithukumile na kuwete mawia lilikana budget ukaka vindani ka mivia kivathukonyo nivo Tanzania magavana kwi iyo nitunoni ritelemia kuungamia uthukumi ndino wa county kivathukonyo ni kwithwa vina ilovia na ilovila zama magavana itaite serikali ya kati kuizila muvia wa Kinandu ni silingi kwa oyu ni vikite mbewa bilioni ya 1.5 kwa hizo ni mbesa ila serikali sia county itaite serikali nene kana serikali ya kati na mbesa ile selenda wa siama vikiye dhini wa mwaka wa serikali wa 2019 kufikia muthiano wa mwaka wa 2020 vala mwaka wa serikali uvaniwa kuthela ituku imwe ya mwai wa mwanza kwa ukwana na minister wa Kinandu mundu Ukuru Yatani amaba maundu manena alo kwikwati wa kunenea ni undu mbesa yisi kwithwa sikolanywa ikwithwa obwitna ni ndino wa mwayo vitu tunonie ene aingi
malandika valua na kuina ito mitandao ni malenda bengi wa mbeo ndewa IMF ufikie na kuungamia imwaka tuambezela izito sinenga Kenya ni kwithwa meona mbeza mbingila tukwatie kuosa tandi siete to sidu kumigondo siekwenda pema kwani maingi muno mekotini meokonya maundu maulusa ni na undu serikali kana na undu atongo inge serikali ni meobo magavana na atongo ima county ayumbe ona ma MCM tito maitumia mbesa hii kwanza yetemba ilu tunonie mudhani wa iso ambunge thini wa kikalo cha mbunge mainene ya kukonya mawendekethio ma serikali ya budget nitunonie mainene na malasia kana ni matonde kama kavikia kuungamia budget ino ethwa mbesa sio cia kinandu cha CDF ila methido maikwata kuma kwa muviono wa kinandu sifikia kwetu kwitene ko asumia maundu amwe manene ala tukukwacha minister wa kinandu ukuru ya tano kuvikia kunenea muno undu mbesa hizi kwithwa sikwatikana undu siuvikia na kutumika kana ivikia kuteithia mwene nthi kwa au maba thino wa muviono wa kinandu eithwa aivi emwe ngina mbunge nya katiba lo kwithwa ainena na mbunge na kunenia ene na kumaelesia bala budget kwithwa thiti na muno kukonya sindula mombani tie na undu kwithwa ito komithia kuma wako timbunge no kalunguka nini kwa uti kwacha kuota ndeke tatu na mbunge ni kwa na program ile tuvikie kuona kwitene vya sia kana aile kwambia kunena mbunge ni mwendoni wa sana na nusu ni uko tuithwa tuthiatia na tuimana ni maundu mekwala mekuendia na bumbe ni kana bauti nani avikia na kusoma budget nthino ambunge akati no tukwithwa tuinena na amwe mayumbe kuma ilembeta ne ukamba matuelesie yoni sindu siku ila mekuona sele kusiwa muno budget ino na ilani yake le kuma mwiso lilikana unyuvani munene wa kivila cha usumbe na unyuvani wa ivila sio yumbe kana unyuvani munene vyo witho utwe mwaka ni ukite kwa ntukukwache kana budget ni kwinda vitenga ilovia mbinga na via ilovia mbinge za civic na kuteve thino mayumba nyumoni vani za IBC ni kwenda kukwata mbesa asia kutoa hizi maundu mtakuwa mathangu ona kutoa hizi mavunde sio kukonya nyumbani ukite peo na ikulyo kukonya ethwa mbesa ila siku na budget kunenga na ni kwithwa ithiki andini mbesa aka na mevotia undu bibianu likana bibiani inongamiwe ni koti kwa peo na makulyo kana budget iyo nithikite nthini ilovia cia kuthukumithia nthini no report ya bibia ila kwa yuthi kotini kwa ni sindu imwe ila tukwithwa tuyetela twithukise kuma kwa minister wa kinandu kuru ya tani tumanekana mo ene nthi mena kindu cha kutania kwi iyo tuisisia mawendekethio ma budget tunonie kana sindu mbinge ni vatomeka ikambata nilikana budget ni ya trillion itatuka tunothandatu lakini ngalama mikalile kwa mwene ndo kawaida ni vatomeka ikambata nundu sindu tamukate na mauta kwa oyu ni mbambatu na si kwa watu ni vatomeka ikambata oinge kuisiani wana budget no kwa hizo ni sindu mbingi la tukwithwa tuyatia na Mauvoo a kwa undini tukwithwa tuyatia na mokuma va musini lovi na tuimomba ni sendino wa Mauvoo maitwa ala mokete ma Vilingi wa Mauvoo saa umwe na saa itatu tumaete kana tukwete mbwe mwene ndi mokwa withianu ni muvea mwandiki witu mwaka na indi musiaisia ni kwatia ni wendeye na kuemea ndini wa kamemeka kukama visa ndatika siukite kana isayu kite no kwitha uimana we minister wa muvea wa kinandu aweta ata na kanani wavikia na kuthingilila na kukwata woni wa enenthi mbau na indi tiuma Vilingini wa Mauvoo ngalikoni ya ilovi tithi ndini wa Mauvoo makonetie mboya sia ula wa muyumbe wa Kibwezi tiumundi andu mamusi ovamwe na ndongoi siava Kenya ni makomanie ikanisani ya Holy Family Basilica ni musini wa ilovi ndini wa misa ya mwiso ya ula wa muyumbe wa Kibwezi Kalembe ndile mututia akathikwa musiku wake Mbuinzau Kibwezi ya uthuiloni wa Sua. Tuikiakisia numba na musi wa Kalembe ulo tutie ithie twina cheva kingi muno vyu tandu ma Wiper takamba ona Kenya yonthe twina cheva kinene nundu wa kwasia umwe witu ngumbau mundu utaukia kindu ukunena undu bailite onembwa ni musumbe wa bitia Kalembe atona kuungamana kumutavya no bititie ate kindu kukia eungamana andu ala matetona nicho kitumi onesitwa yake iloneta wanandu aneta wa mwana wa squatter nundu akukitia masquatter na andu ala mateitheka na nikulia president witu wa Kenya
na vamwe na mutongo witu wa party leader wa Wiper masisi andu ala matena itheka makwate itheka na mainengwa title deeds nikana witse kwithia ni mahona kalembe ibinda jila na ithayo maundu alonenda mekwe na family yake. Thank you very much and may God bless the family, may God keep them and protect them. Asante. Kenya and the people of Bungoma that I represent in the Senate, and all Kenyans who may not be here but who cherished and valued the contribution of Kalembe to our body politics in this country. We send our condolences and wish the family peace and prayers at these difficult times. We'll go to see him off tomorrow, and may God rest his soul in eternal peace. We just want to wish the family well and God's grace during this difficult time. Thank you. Enendi mawote na ala ni atandithia ni maumia mawoni mo kivathukanio na wikwatyo woyulu wa budget ila ivaniwe usomwa umundi ni Minister Muveani wa Kinandu Ukur Yatani ekaitukatane na livota witu Caleb Chalo imwaka imwe kuma musi wa wote. Naende Veronica Siombua ni musini wa wote na umundi utwetele Ukur Yatan Kanachi ulaniwe Minister wa maundu mainando vandini wa Kenya na ula ndini wa mbunge yo mundi usivika sana na ukwitha andasomba budget imwe kwa imwe kuma vala vembunge ni musini wa wote na kwa manana na biashara kanandu ma biashara ila nini na tuitha twina na nyamo kukwata mawoni mona kila mekwitha mayetela kuona ni cha tona kusiwa ndini wa budget yo mundi ule kwitha isomwe imwe kwa imwe kuma mbunge nini ya Kenya na ndi vandi ni musino wa wote ni na mutumia wetu wa Bushman isitwa ila wesekania muno na ni mutumia mwitha wesekania muno kwa sindu se innovation na maundu make matuko ama kwenda kusisi ondo utono utumia technology ndini wa kuendesia maundu make kawaida karibu va mutumia na etha itwelesia mawoni make kilo kwitha expect kitono kwitha kiangazi wa ndini wa budget yo mundu imwe kwa imwe kuma mbunge nene ya Kenya ambisi na masitwa nita wa Daniel Kituku na nikala wote isitwele ingini Bushman nye nenda kukitia mwene nthi innovation lasi ende Kenya nisilia kana serikali ni leo tenga mbesa sia kuendeza innovation nisuni kana ite ma youth maitomeza na employment kutuika kuina employment lakini kwenda ma innovation maingi alama ile kwitha maende na uteje siana kuma polytechnic method na employment ni kana nthi ito endele pepo indingi wende kia serikali ito ya account ya Makueni ni ngwesila ni maileo tawa makaumelia kindu kita food for work ni kana nundu coronavirus ni thingi vya muno na ukwati wandu ni winthi muno wikwisethi andu imatetheka kana food for work wisethi amenza malevu mainengwa liu mabanda miti mainengwa liu ni kana wisethi the company and na greening Africa ni effective Veronica utondo gwasini maoni make heta wa mutumia Kituku kuma musini wa wote na ulikana ivinda yavo witina nena tatie kweka Mauvoo make na vala twethile isovye mitambo mingi ya matuko hata mutambo mwe etha soveti musio muno utono kukino uwo kaivya mbesa au kakunenga kila chombo kwenda self automatic vending machine ile etha soveti vandini wa musio wa wote ni maoni make ukwasia kana budget yo mundu yisomwa ni waziri wa maundu mainando va Kenya Ukur Yatan ni kwetha jisisia maundu ma muthembo sinaindi ekanose woni wa mwanabiashara ongi umwe tutonde kwiwe sitwa yake nondu kuelesia na ni chao kila wetele ndini wa budget iyo mundu unakumbuka budget ya Kenya ya mwako ni napushiwe kana ni nasongiwe kuma 3.3 trillion na kwa umundu Ukur Yatan no kwetha aitegema kana no kwetha iseiwa atone kusoma budget ya 3.6 koko ni kwa kana koko ni kwa ume kunradi koko ni kwa ume ni nomwe wa anabiashara la metha musino wa wote nake pia no kwitha elesia sitwa yake na itutavia kilo kwitha maybe ayonea kana kilo kwitha aisisia kana waziri Yatan no kwitha aisisia ndini wa budget yake ya umundu na ela na kuya etha imisome mu kwa imwe kuma musimu nene wa mbunge va Kenya na kwa masitwa ni Naomi Ndila kuma wote nithia mwanabiashara wa Smart Choice tutesa ngulwe kwa alame within wote ni karibu kukwitu kwa pork langu enda unene ya kuunulu wa biashara
biashara ciethiwe cinthi ila COVID-19 yokie wethia mabiashara maingi ni mavingwa otou ondo magoa ukwetia kwasya about school fees asini mabinikikie muno nundu wa COVID-19 ula yukie wethia kwino kwatu wa mbesa kou budget mathika matate kusisa undu matona kwikana na mwene nthi kwa masitwa ni Naomi Ndila. Yapa Veronica Naomi nego nake alikela muno maundu ma COVID-19 ondo ina affected biashara na ondo tunena oyu Veronica sio mbone kana musini wao wote biashara mbingi sivyo na kwa chuma kivitu nethe tunena na biashara nangi me kwasya kana na biashara sio na sina stock ukwati ndio lo muno na nikwitha evinda yuko na COVID-19 biashara bingi dina pie na ya tuma ndo angio na alama ne kala musini wao wote mayuma ku wote na makathikwe kala kwa musini niki nikwitha biashara ina affected muno no kesethia ukwati timu ingi na nundu bila pe alama ilo matona kwa kila mwai kana alama ilo maile to kwa kila mwai ela ni vamwe na rendi bele ya stima bele yake huo wasethia ingi maitona kwitha maikwati ya mbesa cia kwianisya cia kwivia maelo asu ni kenda biashara cio itone na kusonga na tondu wigwa na imia ya cia na wikwacho wakana budget yo munthi wile kwitha isomwa ni kuria tan ni kwitha isi cia maundu ma muthemba uci ni kenda wisethia biashara ile nini cio kila kume vinda yiku na COVID-19 kana kuna uwi mucio wa corona na nicio tona kwika via na kusonga mbe ingi niwe atinia maundu ma kisomo na pala wasia kumano na kila minister wa kisomo magoa wetie kwiyo kana wasini malite kwiva fees niwe wa ile lamika vaini na kwasya kana tia eveno kwati mwingi oyuju na vetha ve undu ucio kesethia budget yene yo kana maundu ala ngona etha yele cia no mini kana onetha ni la 16% ya kana ula koti wako utilo wa mwene ndi wa kutho wa sindu wa 16% no to no wave wa vaini ikana na mwa singa liko ne ya school kesethia ni metha meona mbesa cia kuyana na kwithia cia nane kana kwithia cia na cio school na ito na kwende na kisomo ni amwe mama woni maene ndi Veronica Siombua kuma vao tena ende indi cio ndi utonge ngi kwa studio nito kwitha tuyetela sana na tona no budget cio kwitha yisoma kuma musini wa Ilovi na valangu kwatisia mana report olongi wa Vilingi wa Mauvoo Benjamin mwaka kuma ngali kwa Ilovi no kwitha na ke itonenga live kila kwitha kende kuma musini wa Ilovi na ende indi utunga imwe kwa imwe ndini wa studio cia Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo ndi report ya kuma wote musini munene wa Makueni netawa Caleb Chalo wa Mutunga ni muvea Caleb Chalo wa Mutunga kuma wote na ni musiaisia Mauvoo asu ma wote ma atandithia makuma sokoni wa wote niwo utunenga ivuso yambe ya kukwata udhumo na ndi tisiokethia ni tukwendea na Mauvoo mbeange tuvikie na kumumanithia kila kivikie na ukitika yakitu kwate utandithia Solo Rhythm Bez Idhembe Moyo wa wadhi Mbelekanywa nonge Kila wa kuambelelia nginya wa katano pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba andika ngone ya kukana netwa kuadha kilungu kitema ila chambathi cia benga ki ni kinene ikwatilenesa ulume nduka koloke ni chavya ngwatelo kila wa kuambelelia nginya wa katano kuambia saa 1:30 nginya saa 11 pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba baya jitembeza isoichaje ndio maana msina pupa ya maisha kweli. Alo, kaka ingotsa simu da kweka na haraka wimbotse mbete muno. Hatuikio na mundu akwata mbesa ndesa uthamali nesa ni utinde wa ukoni wa timu. Ye?
Mwekene ya mbesa. Na nengeo kila kivoja uthungula ivoka voka iso mbeso nesa wibingie wiweka. Nundwandi na muisi ya diye vina wakwata. Ni vina simu nuko niwe. Wakwata wewe mbesa itisi ya mala hivo ono naligile kia mali. Owa na ni mali ya kuike yeviti. Ende kitai. Kitai vumuzi kwenjuka notu ine polio kwa mundu ekolona mundu akwane wavela ndambezi othemba dia motabisie. Dia motabisie ndambeye. Kalota simu akunye tukambisie siye. Na kwa ndambezi. Kwata skiza tuni ya mali ya kutuma SMS waandikete skiza no yati ise namba 533 noti ile inya mwanza kwa nyanya imwe. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227 428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na udhocha ingi musiaisia. Muthanyani wa umuthi nitukumbanisie livoti yimwanya yulu wa uimi wa Ivulanya kuya Kibwezi kauntini ya Makueni. Ovala mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge unenanisie na aimiasu na mamwelesia tamena utanu itina wa serikali ya kaunti isu kumakia kiwanda cha kuthia Ivulanya na muno ndengu. Tukwate livoti i kwa uliku na kiini kilungu chambe ndini wa livoti ya uimi wikitumi. Thini wa kilungu giki cha keli nitwanena nake mheshimiwa Lawrence Nzunga ulana wa minister wa wimi kauntini no ya Makueni na ula waelesia kana kitumi cha kwambisa kithikini kuongela lato kana ile tumita value addition kwa Ivulanya ndengu itongoti nondo yoyumawa kwa wingi. Kitumi kingi ni kutila mbloka sia malewa na ile vinea aimi kwesila mathoa. Wanda gilate usobye gitawa Makueni integrated value chain industry nijia kuongela lato wa Ivulanya ni babendo ko be boso ndengu yo lidiet the main value. Two ni kutila brokerage ando mehebete kuma kwa brokers. No kuelesia kana maikosa amaleu kuma kwa aimima county ya Makueni yeyoka na imi kuma county ningi na alama vanda amaleu asi ivo Kitui, Meru, Tharaka Nithi na ingi no mato amaleu mo kithine ke. We targeting the region, the block first. Let's say Mandengo, Kajiado, Kitui, parts of Machakos, Tharaka Nithi, and parts of Embu. Let's say Makema, na Banbeta wa Karabamwe, Nema Mandengo. So we have to broaden. Nondo, a plant will not be sustained by Kilachumama Kwanichoka. Mwako na vala kithiki kikiwa ni muthelu. Kithi na chone cha uwe na oyutu ni kiende na kuminukile kwikiwa. Oni kwena na minister o na ula wasia kana kiwu stima na sindo ile ingi sikwendekana kana kithiki chambise kuthukuma nisiekiwe. So far kiwanda nitaatiwe we procured from India nichabikie kiendele installation. No main building ni akiwe yadala. Installation is in the 99th place kana percentage ya kuinstall. Na peki wheel accessories ingi pe way bridge ya udima stima uendelee almost finishing ila situtieta wa accessories yatiani sio ndaizu nisieketu. Mwezi wa katano mwaka huu kithiki kikwatiwa kwithaki thukuma. So by May with the test
that irani na kutest ondo upaki na kila kitu. Niwelesya kana aemi meikwatiwa kusaidia ikundi kana ile tusita cooperatives na ikundi hii ni sikomba na sema liu a na kuta kula kwe kithike Whether ya cooperatives ya nema alama ima small cooperatives na association kuyambi na like kitengei cooperative pe ingeje tawa Kibwesi farmers cooperative na hizo chonde ikakwata na ikasobya Apex cooperative yusu ni okay the ajeita to the plant. Maliu a mafika kithine makesela matambia 5 ni kana methiwe ni mafikia kiwango cha kuthi sokoni. Matambia a ni vamwe na kuvathukanya kana ila ito sorting, kumya kito kana ila tumita dusting, kumya ivuti mbetea na tuvuti tungi tula twitha twinthini kana polishing, na indi kwikiwa mathanguni kana tuvavane ni kana itowe sokoni. Tukeka sorting ka dusting tupete kito, tuweke polishing, tuweke splitting na tuweka packaging the branded. Soko ya Maliu a etina kwisela matambia ni kana steps isu sionthe ikethava Kenya na nthi cianza sivo Africa umelone wa sua tukatesa both locally alama kwenda na regional alama kwenda in East African community no Kenya ye katika East African community na hizo tukatesa on the other counties that is local na tukatesa international. County ya Makueni ni thitwe mustalini wa mbegu kwa tambau na kwikivitha muimi wa ndengu na Maliu a kwisila kwa kunenga na mbeu ya ndengu ila ikwendeka sokoni. Oni kwena na minister na ula wa Asia kana ne matuma ando na alama somethasya aemi undu wa kuima Maliu a tietwe tuininga na mbeu ya ndengu ila tokwenda ila zienda ka in the market both nylon and nango tuininga na mbeu na tuna extension officers ila train ya kuima. We've been leading them in aggregation through Feed the Future program, pe program engaged to Kisapkrar, pe program engaged to Nari, pe program engaged to SDSP. Isu chonde ni kuelimisha omwemi grade letu kwa na letu kwata. So we prepare that in advance Makueni. Ni mezi kila kiendeka. Before the plant, we've done the preliminaries. Kumana na kwa kithiki yu aimima ndengo na ivula nyingi menondo wotania na yuna mako ni ithalu muvuko nondo nimeukwata soko ya Maliu mo soko na ila ina mathoa masio. Kennedy Mulinge, Mutongoi TV, County ya Makueni. Musaisia ndini wa mathau ma Mutongoi ndini wa mathau ma FKF Betway Cup timu wa FC Leopards nimeyoseiye usindi wa kwa imwe kwa vathei na kuikwatia mwanya wa kuthaukia semi-finals kiwanzani cha Ruaraka Grounds ni musi wa Ilovi. You know, we take game after game. Right now, yes, semi-final, but semi-final doesn't mean nothing. Huh? If you play even the final and you lose, it's useless, you know. So now I saw the game before. It was a surprise as well. So we will play a team of a lower division. But remember that 1 week ago we had problems again. We have some injuries. I don't have a group very large. You saw. I played with the young Sungu on the side. So let's see. Let's just I will say appreciate this victory. A good recovering tomorrow. A good recovering on Friday and on Saturday. And I hope that the federation will schedule the game on a good venue. Tulijipanga kwa ligi. Ilikuwa part of it, but sisi ni ligi sasa tumetubakia na tuta concentrate kwa ligi. Yeah, maximum concentration. Yes.
musiaisya vau nivo tavika mwiso wa Vilingi wa Mauvoo muthenani wa umuthi saa monza katambanga ula waitwa ninye Veronica Siombua ndio tungia muvea nundu wa kusakua Vilingi wa Mauvoo na Mutongo TV kwitha ye TV yaku musiaisya kwa oyu tiwinesa na muitha na kiwiyo kana iya wiyo ya kwaila.